Amri Youth Movement KSA Amri Branch lapen khasi Student Union Chelangpet pen Karbi Archon Mukindur kacheleng atawar sok e. Ex UPDS Welfare Society atumpen hamren along Maikangni. Assam University Difu Campus ing Hap Kang Hap. Kardom adaba birta long pen nili junali timungpi non birta ang ton pen arjuik ha. Amri Consultancy pen ke parlo PWD umpanai division angkang ulukunci pen Karbi Archon PWD atawar ningkan ong dung khangjang lorat atum kacheleng aphan kisung. Barla chala Apollo te gari motor ke api alam lo ikeng pen anta chelengun e. Lasi Karbi ang lo autonomous council arta ningkan trok ke planer ke plengdet api anta ipong atengwer ajoyne aning kipung cipaklang si jakong ni pai krip ho ani Amri Youth Movement KSA Amri Branch lapen khasi Student Union Chelangpet pen ulukunci pen Karbi Archon adak PWD atawar angbong Karpuk Kasawai lapen sok e ajay mek kipadupona birta phirang ke hundor kropen birta nang pale. Laso atawar lake Amri arat chot kalibon ta Jinthong Constituency ke parlo Mukindur Munjili lapen dukik pi highway arong arat anta laso atawar si itikula chojor cholang lapen kisoki une anta Chiponchi wananglo halapu Amri ke parlo tiwa Archon Karbi Archon lapen Selang Kunji highway arat atumta jirlo phelo tame bangso atawar sikachelat nanglo laso ajok ningkan isi hini wet kalibon ta aningkan wang ta barla chala bolote kisung kiphonang ki ipong ateng pu ajoyni sarkar aphanta aning kipung chibaklang nang koklu pusi rat atumpen ningje Amri laben pinang an Jinthong arat atumbang so tawar pensi aruiwang ta birsing kia hithi alongan katiki pen kelong ason kachojordunji aphan kachelat atawar lo bon ta tawar inghan ke ong kilit pikajok piningan ke akile kisung chitong nang lo pusi jithan ihin pen langdam puloti Mukindur ahawar ke parok jangphong kimipik adim lola pen haladam arat atum katiki chihung pik lasi Karbi ang lo autonomous council pen lahaya dim along mesen atawar kasalam pike akinang sotlo tum rara tum ki sung ong sei pinianel tum tala da rat chingrum pet sinel tum ta sok e ponlo la senang le tum han ka chuning ri election por ke kai ta ke wang aputin ta wang bompo mo election ju tanang lang le dat ne le tum kai ta ke sung gari motor ka chelat boyar bupat ne le tum ki dunya phan ne le tum ke si pen ne le tum rong so lang pet pen ne le tum ta la sala tum phan ne le tum ka chuning ri lo la se pini le tum la sa to wara lo ne le tum rat det pen sok e kapang cheng ponik lo la se nang le tum mo nang langgi nang lang le sata ne le tum tala puk serat ne le tum ki sung non bare kha chala no long awe la PWD ali awe la se ne le tum ki sung so kalilo kana por pulote ie ma tum thang ma sin chine kangi niri tu aphan jong si election nang pahai dalo pulote kido ke dama tobar la pen rong so rong boran ta pachi play aji pu nang li tum kichi chaga lama teng pen putin ni tum rong suka hok nang tum han bahut nang chupi po nang chupa hai dun po no ni tum piniar ni da ulukunci pen sang ti domi ke chidam ya tuwara kileng phija tuwar kari motor kali ike me gedam ya tuwara tani tumang kok awe la sinali tum la son thak tha iye ma tu boy phistame cm iye ma tu boy phistame na tum rong azo phai ka chong thui choi ke na tum chok che la si piniar ni tum Amri KSA la pen tum Jinthong rong asu Karbi Archon pu Mukindur ni tum chelang pet si piniar ni pen ke tum ni ta tuwar kali lo la ke hidilo pu si ni tum pinchong pon si piniar ni ke ni tum rong sor ta ka sedeng si ni tum hidi sok si ipon sudah do si Amri pen pu Jinthong ni tum cerapet pini dak la si hidi sok ipon pangcheng pon sudah do misen ai warsai phana tum da mithang iprang an se ki misen ki chok sa ni phama kana tuta rong asu asor phan same ka chong thui pon padu de da sonte pusina to phan chuni chok Komantu ne pendala dak bojar kitun pen senglok keso ka chelang pen senglok Sekolah dun kapori tum pang ne katora pen senglok labang so tawar piniar ni anta nang Islam pipeda da yok da si pini ne tum KSA Amri Branch Committee la pen Amri Youth Movement la pen Karbi Archon la pen Mukindur arat kadu we chingrum per penel tum pini labang so tawar long ne tum kadu we chingrum se tum sok e pang cheng pola sinon ne tum labang so tawar long bang ke ne tum pini kadu we chingrum se sok bang epo sok ini komantu ne pendala so tawar nang gelang le pinang la sin tum pini bang ke kada we chingrum se sok e lo
manja rong thilu along jakhong ni phai krip li ani rong thilu hawar kang thur aterang atumpen HSLC HS asat lang ki unduna tumaphan rong kaching thur asai ke claim atumaphan karcho jai me ke padopona berta phirang ke biren inghipen berta nang pale manja rong thilu along kep lapen krehini angdeng asat lang ki un kachali ari soijang lapen rong kaching thur asai ke claim abang po tumaphan karcho amai manja bazar committee amai pubapuram rong pipensi chari ponlo bangso amai long adiki pidunji apan alu hisarpo amana pengpen ratsai claim bang sai singrong pi manja police OC jitumuni deka kat news senior reporter birenihi lapen lamjai sarpo sarpiman pengpen college lecturer bondita teron pi difu court advocate thunison lekhe pen angpata rong asar lapen kethegiding atum chitong dun bangso amai long si rong kaching thur asai ke claim kachipaduk nai nai bang pu atum aphan ke hok alu pajir pensi archopon UPDS atum akemang sorkar hin penda chedon dunsi hele kamando an sorkar panchi hodai si habit tukong lapen ingnam arum pen hong nang barlo hala bangsuarni pen pining an ningkan nerke bak dotanglo alang ditum kachisong vipik GPC MOS talonglo lake karbiang long arat aparman lo UPDS atum pen ari chirungdet api ex UPDS Welfare Society pu amhang pathek si alang ditum akisung akar I alam haihu kachethan kachimum pon bom aputhak phirang ke hundor kropen birtanang pale alang litum henlo ex UPDS Welfare Society atumlo alang litum arsikjit alam the pensi jakhong ni phai krep ho ani hamren hithibari malong chingrum pen mai padupon mai long alang litum kachethan pon atengke non amat alang litum hemtun kachuboche apan kisung ke boy lapen choklem chudam awarsai kachilong le hai hai aning run hu pen lam the chipaklang rinti kido kitam choklem chudam akrong prek cham ajoini kadu kawe kido an atum kachipang rum ji aphan anta joy ke kali pusi chini dun la sojok alang litum ongdung pen chingrum mun etet lo puta chethan sitami alang litum kar I abang ke sorkar pen ex UPDS Welfare Society abang pudo an aphanta kanghon kajinso dora choklem chudam awarsai nangma thapon nangji puta kachoningri pato alang litum ipom ke sorkar pen akira plong lo puwai pisitami akai ding pikereng nangji aphan le damde puta chiki morinti lasi sorkar pen puthot prekjam awarsai kapanong pi pado ason te pu akemang pen si bangso amaya long chithan chimumpon alang litum pen kiduk kisung ki po alam the phirang ke atumaphan kachithan alam arju iksena UPDS atum UPDS atum pin ngarong alam thini tum urong atok ati hitame chainong kilong ada matwar hita MOS na chun lo mane pakang se lo non ke chainong kilong ada matwar hitame pakang se lo along sibri sita nong tim lo nasi ngarong alam thilo lake ape non tarik in koi raisi ho dil hirong sepelong an hitame hemtun ti kada par yapo latai ngarong alam thilo Saudara hasil ini tunda kedar tunda kedar doan itu asumar manta ek jupidia satu hanta CMM konsul ke cariya ke thege dinga tunda mau pengen itu hanta nang rapor ko banang lang pon tu si ning thelo nili non pini gari to solai bom lo lapen akaprek nili our side cholong te khipen ajok se nili decorator hai hui chu khulis de nili la hoi bhara chu pi bom pen se nili bangai che pareng lo asona thaksi ni tuma korte tum ake ong dung atuma bangke ni tum our side ka chulong thek thepen ayok aja ha ka tum bangke sangti ka chu phur pen ai ha ka tum bangke hajara ka chu dun pen penakan akisung akiduk ni tum ndulo kasi ni tum ahok pet mate ka chu ningriang tung mate ka chu hangkang tung la lo ni tum sarkar mate ke the ki ding atum karbiang long ke the ki ding arat atum antame ni tum aphan ex EPDS kedar satu maphan itu maphan kimesten our side nang kipi ponji mate nang langpon po bising tumbang ke ning thel nili tame thangnata our side ave apen lason thak se no ka freka korti tumta angjer marli tum chison pe angjer marli korti marli ta lason lo lasi noi frang pen bang ke the ding atumanta nang rap nang honjen sopon po pusi nilihen nang chuning ri dolo nilihen tan ansol Cuklem cudam hajira cudun bang dulu mani bang ke sangti cupur bang dulu mani bang ke lason dulu tamini li bang stami lason lo bang sardum nang kang hon pon pen yem sardum nang kang hon pon pes tami joy tuai pis samelang tum nilitum ke dasang bong kisung do la si so ke dasang bong pen nilitum joy rapet je pangsi pini nilitum hamben district mate headquarter nilitum hamben nang bong si nilitum mar mung sing menai iblis ke das man nilitum welfare society ke dasang chingrum nang ko alam thikel la soang bang panel to makisung dopik athe itum baduta
abar sai ka ve join se pini penang an na kisung bang phunang lo la si labang so abar sai kelong ya phan litum ar EMCM ba lituma MP pensame litum phan abar sai nang pi pon ya phan nili pensame chuning rilo keceng hot derlak nang kilo la si la derlak nang pi pen nili nok kisor ka resort si chinam lo mesin si la pen si nili ni pisu ni so chpereng I amar non pininga bangke anok lang ta bon check lo la pen nili ge dak se ke boy lo mane thang da awar side da velo la nok lang se chikilo nok lang nam pe la si nili bang la si ma si di da no chokle mi pulo manon lang thi du lo man ge hidi long da lang nim choklai sap so ver tin stamen ni listame der la paisa long la prang la nok choklem lo la pente nok choklem ben pening bang ke nok lang ka nam ne la bom tek lo la pen kisor se do lo ka luksan do lo la pen ke la pen ta ke boy lo ak sung do pok lo la se ka pre long stamen ni chong dat nam go hati da dam lo la pen hal li du da dam lo la son se dam tha pare la rata so khan o asap so pene hemso kirondo na bangso hemso kirona longse nili bange episode so kering iji phan mate sumar phan ro pachali iji phan la bangso hemso si nili ke non malom so por phan birta moington pa eksena Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 78200 Assam. With attractive offers of the month, Micro Active XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Bisnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs.
Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731, 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo biputot birda along Wangtulo. Assam University Difu campus along Aronre pen Physics Department along Jayanta Sarkar upon appointment kipidet aputhak. Jakong ni pai krip ho ani Assam University Difu campus Student Union atum celang si katisong asai kedeng. Lasong hoy upon interview hanglo sita satlang angthek paklang klipin pen joy pen appointment alu pidet pusi akoy pipon. Jasimet pet pen lasong hoy upon ningkan kep so say master role kiklem abang putana singrong pi si kilong nangji. Sita tangka maha pen Jayanta Sarkar abang nam det pu akoy PC ex student union pen non kido student union atum celang si katisong patupon. Lasong hoy jong si Aron ateng pen pipe polote Assam University Difu campus ke engkirwer jipusi mai puton barterang pen perangkyang no than pachini 2018 and 19 aninkan da AUDC SU president loneli mena don barterang la nitum ping la da Jepang room aso Jepang room ke nildum kenang sot ajoni khai ilum indigenous asofan nangkelang rem laso joinis nangkelang rem ku ginitum nilidum jutheklong dak nilidum khai nilidum mitha khai indigenous people Jona Singh Rongpi alang fan alang ningkan keplo lab attendance physics department alang kam joklen alang sta alang fan ge permanent post ahu ki PG hut banga alang fan permanent post pipe det si kaprek Jayanta Sarkar bang khai Bengali khai alang leng fan office lason ben alang fan si directly pidet so alang bangke inut English department long abiriya tot pinin litum dak jitong dak nitum Jepang room pinin litum protest laso agitation kideng a motive only motive le justice for Jona Singh Rongpi han ke justice piwek nang bo lapen immediate cancel determinations of the post of lab attendance in physics department jo physics and justice to the physics department physics student one provision for experience. It was a written test. So based on the written test, Jona Singh did not get and Jayanta Sarkar got. So this is all I can say about this. So it is unreserved post and it is against open competition. And this regarding that the student organization they have called the job today, so regarding that. This is a little unfortunate because a lot of meetings, the audit team has come from Silchar. Audit is very important for the university. Thereafter, there were PhD MPhil programs today, and from tomorrow, admissions are going to start. So the whole program would become topsy-turvy. So we are offering teachers and myself. So we'll again appeal to them. So if they relent and let us do the administration, well, that is all I can say. Okay, and what are the further decisions that have been taken regarding this issue?
At this moment, there is no other decision which has been taken. I have informed the higher authorities because appointment, selection, screening, everything is done at St. George, and that is done under the registrar. So I have informed registrar, I have informed the vice chancellor. So we are now going to confer and tell us. Maligaon Wushu Training Center Atumben Patir Piponsi NF Railway Multi-Purpose Indoor Stadium Maligaon Guwahati along 16 Sub-Junior Boys and Girls All Assam Inter-District Wushu Championship Kapatu Siani Mate Jakhong ni Pai Krep Li Ani Karbiang Long Atumpen Nung Itrok An Kilong Dun Abirta Kat News sa Hemalong Birta Nang Pale. NF Railway Multi-Purpose Indoor Stadium Maligaon Guwahati along 16 Sub-Junior Boys and Girls All Assam Inter-District Wushu Championship Kapatu along Karbiang Long Pen Bangkep Wushu Kapatu also maratum cepate dun Bangkep kecepate dun atum ang bong pen Bangtrok also maratum pen Silver medal isi lapen bronze medal po an cepalong dun si Karbiang Long apan nong mekiwan Karbiang Long Wushu Kapatu atum apan Wushu than bang mate Wushu National Referee khana terang pen si Japon lo Ada babirta bangkila pon sekang ton pe ikla do medak me kruang tu